Abizafo ya mamache mama kwa ba de chenshoma dwumadie no ye to aso amamo ne ya wada 16th January 2020 na ye de ene ade chenshoma dwumadie no ebremo no kwabena twibo asia kwa bia no ebra wo de kasebo no emaye nti wawie kasebo ne saa ne de ene ye de ubonkrata ahodo ane abadwa so ene emu nsem ne nkomo a epese ye die nyina ye de ahyehye so amamo ye be di agro na afen so ya hwe ya pomoden nsem na ye tie agudie mu nsem ne ye se Africa ha say no born na ya mbo no krede kafo ye se kafo empanifo na se se said en cafe so mo born January anase February come March no Cameroon for next year de no bebo Cameroon for se o mo weda ne nye nti sabre no na weda ne nye nti o ma ye so mo de beko June ama manfo ahyase agudie mu akomfofo na ha o ma hyase kasa se nti esi a o ma bia beka na asema na yasesa na na asese na sa January akosi March early part of the year na ye bobo no eye titititi o mo say since 1957 and am finfini mo mo yes o mo born sa na ya na mrante no so wonum wo Europe no wo mo bo wo mo professional football na wonya kwan ma en wonum sesa no de eba June ho June na num ho no be se mfie kakra ni de June ho anu mo bo no afi de Cameroon se yensu June no ne ye weda ne nye nti gise mo de yensan ko tete de na ama omu bisa senti si anka Ghana se ya yenso June na ya na nsuo tutotutoi ya na ya asemama yi omudu yeso ananse ye kobede ne yenya ese ye kura so ye de yempe January kosi March ho no yempe June mumfa yemra January kosi March ho ama omudi wonkomo nti se kwakuado ba na ne wanya yi konko ade a ene enu an se bebusa ne se kwaku kasanse mi mu eche ye emu nya de papa fi se Accra Academy ewo Enkra High say senior high school ye se enra na dwono wonum house no be se mienu die gya tom bro palma adisuafo no bia ye displaced enti ye bekwa ko bisa se eba ne sen ahomache se nkane no call off bisa o na ye se ye baby ba ko pe but amafo beba ye na dansuma ne fanfa fo ni nyina sa e call off ama bi mu kra de ne still nya maaye let's just hope say bibia you okay ohine mache ya de na yusi papa adom na so yesu adom ya so yin kwa de da na se onka ne akọ ofa na ne hold the but me drive through La Paz ho kakra ewura mu de eba abekana me documents na ka famra arope no o nya na how much we na so future sa ko be se ko o say adwuma nti oh yeah dear na also adwuma dazi no so be bi ekọ na ba okay it's no problem no okay. Because ECG communicating chair so you are waiting to hear from them if problem be ana and say there na esi ana because edum da suom be no mienu a bo be no nine pam ansa na me baby a me wo na me find the buy but amanfo nso kika so dan so man crap till now omunya mai serious ni bi ho no mo a say dia enya emaye enti ye be hwɛ se no so ye be pemu nsem bisa na hwɛ ya te se EC afei de wonum committee of eminent chiefs ye wote ne nansan ya no empanifo no ene akasa se muma yentie wo bia ne na niema ntimi ento aye enti enei EC eti IPAC betina na sa committee no enimdifo animonyamfo afutukuo committee of eminent people no so wo mo so atenase na fe watie stakeholders a wonum ewo ensemka efasa new voters register no ho enti ye betwa ma wo mo akọ omu kochia na de beba no ni apemu semati but ya tese enhyiamudie bi ebekoso committee no kra nso akeka wo ho pa ama de ekoso mo so makope update ansa kra na wo mo beka se EC mo hwe na mo ma yentietie obi a ne na anye so yentie obi a yemfi obi a yakase ebe nde yebeye no wo mo edika akwa bisebisem nti we are hoping say on beko beba no then na wo mo nyina nya wo mo ho ntiase a bibi pa bi ebe free mu aba ye kan kwanhia asem no hu say ya na nra ye betan say ne kasa say kaye na ye wo enhyehyɛ ye bi ne mra bi wo honom say wo hyenkani bi say bibi ni na say enkwanhia na say wono de nyame di no afofie ni wanfiri mu a ka no to no ane adina ko gina mra no anim efisa mafo bebere adwen yi wo mo say ahyenkafo no binom wo honom a ahwe yi animu papa
ento boasie nim eno ani mikatente se okohwia asrawo se wokonoma tayawo se wonya atemuda bio se wonya Peters bio sa no omka Peters no wonya bi no wo hyesa na ene wotena sia na chio se kofe so na ene obawi a wonda ene wodija saa ebinu so hono mu a na yete se ya kansie bi a wo mo se wo transport unions no ye wona kuakuo enti we ni we nya asem a wo de atwen na abehu mehia wo kwan so wo sinchen enti ebinu mo hono mu a wo mo enfumso no nhyeda nya enfumso nwie peyo waboni timpo bi ato ho ana se wanwe ni nua ho sade a meye edi mi nua bekwa asan mu wanwe other road users ho wanwe nkrofo a woni wo mo enam eyi emranifo no ebeka wanfa neighbor principle no anya adwuma who is my neighbor sade a meye se medwen ho na ebe affect you obi a esese mi hu se ene edi asem beba enti enu sa no ho afobu no ye bebusa afim ho enti no wakwa akoye be wi ase ne yesim kwanhia bi ho no mu a na kanya ye betimi a avoid enti etoda na enye nyame na de maaye no wagye na ye ya na esi nyame ye ba enti na amanfo obisa se ba sa hyenkafo sa no ye ntimi fom ko jamre ni mana komra chewedwafia transport committee chairman eja ye pay say emra oho kane na nanka road safety commission wonu me commission na edie wonu my authority enti ne kan NSR enye NSRCB enti wo manyase omutim de ka to the extent that DVLA for krampo eye bibi no anye ne ya obetumi ene wonum aka atwen wonum aso ene yesi na ene eba ne se no mo so te wo so wonum kura ese ape policy ne nhyehyɛ ya ebeboa wo mu enti prince honorable ayepe kura betumi afre na me abusa se sa amra no ana asa nhyehyɛ foforo no se pa poten na esi etie wo de emfa mo fankrata nim na fe yenya kwan kodi nkomo awodo no Daily Graphic and pay we are working hard against terrorism president assures nation Mamen kota krademra na wodumfo bi no woboy amane ne social media da romantina da bia ye hyemu nkran se o se concerns bi a wo de boy amane na yebedi akire e de amaw eno wo DM ye se takrade new site ba busumi na yo se busumi numuni wo munya nso adan a construction bi koso ama se pipeline no bridge no akosisu se de anio enti yetu bofo Charles Ejiri se Charles wo ho die kona kohwe Charles koye no ohu die Charles akwaba yeah good morning empomuti say nyame ma afipa nkometi afisi say ni ehihie mu na yesiresire say ya amen yo ya asemi de ma mindin kan facha mopa na me yeyi ehu de nyane sister station kura wo ahade oye Peace FM ya papa say kwa me despite ni ankopa oye no ebobra oye Richie ose kufo the owner of Rock FM me gidi de enyema no and then near origin birthday Madam Josephine ose kufo mama wishing happy birthday kasokro pa ye manitri nkwa yambra nya no afemi do okay new site new site ahade no new site efekuma na new site efekuma hoso na takrade technical university owo okay ekweyi na yere kade in somewhat the Morocco ya ba kade on cherry biara na new site for started the work kade wana kwane day odo wo chrome na so akwana wo fodo do kon na efie no odru baby na why de cars mpo enko na waba nte yi na the wosunsun ya abante won na abante won na chiri na waka banda oda we ye kwan nte kwan wa start a worry number to them can arabaya 3 months na worry ye kwan no new site ye baby a pipes akro a offer order call oye tano chrome offer de call oye pipe ami na ho na dam pipes ni na rawo the new site for ankasa so na worry ya kwani na oye contractor ori ya kwano wo fan Asabia construction wotum oyi dam pipes ni nara na dam ro be ya ejuma no ho be ya na har me ejuma no wa banda nkofu benyensu no ono na wa kwaya asam into new site for esu afra Asabia for the past 3 months in there omo modnara no one ya na dam ro be ya wo benyensu because seba oye 4 phone booths eba Cindy's cottage
eba Cocoa Villa na mbiambia Mrs. Akoto na police barracks owo oye efiekuma honyinara wonya insudam eyi amama waya how bebre ene danaminya nti de contractor na lankasa so eyo ho a na wa akafa oye water tank o de ebesiwo na eja wa supply insu na so extra population or na water tank and say ya a day second I look for 10 mpa onya da obey easy dey able to ma supply or yeah new site new site for nsu nti or a big challenge but wama ya ne peyara me yen kasa na also onya water way so far kasa woguda wo toto nyama nkaka akade wo be hwede botum wide and well lay pipe and interman kwofo won higher on that so ejuma na mo ro kwane de ya besre asabia de yenim dori ejuma na so obo no ho modern na nkofo a wo new site wo ru papa and pay ya hwe nkofo wa so wo gallons na da wo pe baby ikrofo fura akwa penso a eya oya asefem kakra nti ya new site asam dem ro wote no kwalpa wo na Charles Aden kwan na oye nti wa pipe Ghana water wonum pipelines and afi se yesi enahia water bill nso de ekọ water bill no banede ya onede no ho nsam no mpodi obi be say oya asam foforo pa na mo wa akwasinye de ekwan na orutwa no pavement one inchen eba no oye 4 boot to oye Cocoa Villa na ehoni na pavement one inchen dem pavement inchen so na honor the pipeline ni didem nti wa ma we yi pipes ni nara odi dem no we yi dem pipes na worry for say eba baby today oye Cindy's cottage ahono so bridge kese pa da ho all dem do ko oye efiekuma na west line ade ahono so dama bridge no we twa bridge na Orient for dam bridge na sin na so pipelines be pray good dam bridge no ma of the way dam pipes ni na so but to them Eric Yara ye bi send nti when about the pan obotum so why ye ma obotum wa bande so onwie yi mpa nkofo be yin so ono no ka dam poly tank another Ghana Waterways we go to wade insu water tank we to supply but the rate at which was supplying no ya osa insu summer nkofo nti ya mu bi ye plead to him the omodern na on speed up nti that is the problem wa mama this problem Charles sa pipelines now say wo yi pavement ato on nti wa ye we say you know wayi no one Ghana water for na edi say adwuma ya na say contractor no kuto up to any day in Ghana Waterways for na ye hu the what workers ni siwa oye pipes go workers ma worry to hu man so anya Ghana Waterways na worry to them man said ya wo kan de na che se mfie mienu kra no wo nwie sa kwan no eho na new site for no wo mu nyansu o only issue na oha ye nyina na ye bisa ne de nti sesiare no kwan no won wie ya meaning the new site for waru no munsu waru nkra de kapem tama obowie ana nti da me issue no concern pa yeso chaza wo bisa no ana wo so wo bisa yen ye yasoma wuti ye bisa wo se wo bisa no anu ye ben wo mu de maye that is question amuso miribisa aye asabia construction but honor it there honor the ejuma no and he's doing everything possible there obotum we na nyama akwaye nti yaso ye bisa the same question also or because of this into ormia no hodo obotum why then why you ejuma na intentam am a new site for but seriously enije ni new site so ban su sampa da enije ofen enije ebi new site nti bi da say penyufo retain na e kwara so na yewo oye efia kwasinti metropolitan assembly office no owo nti miji de penyufo na so won enyu otu ya pa ode wotu hu anamon wadman enhihye mu no everybody na wo mu ebewie kwan no one de wenyi hia na no net some of my retain there oguda ori ejuma no nti obey me no ho da obotum waye no ntam ba ejuma no start ya maka de before year be the Christmas no mu no somewhere November and October no mu na
ordinance can them ejumana or started already. I say contract bia de ma bia na ebreda so nyese bia ebreda so nti say busumi nsia say afe semfie mienu nti ye de ma no say abreba no bewi Honor the unken na yeso yen shada yenim dama abro potin ye bisa na dey but on you bia okay kire potin. Yo Charles ya beda say why but ya ko Ghana waterfall na ko bisa mu so ema yenhwe why yeah more come up you want to dem come aba yo I was afraid na be ma Charles Junior teninka e de efi takrade no ti new site for monko senso enso e be kwa ko bisa se ha ya afia na munye nsu ana ye beto aso ebisa amamo Daily Graphic na me to aso EC Eminent Committee IPAC to meet over new register. Grid co-signs 250 million euros packed to retool grade. And then back page of the Daily Graphic, let's do a little sports. Yesterday was midweek. Sharks shock Inter allies in Accra and Chelsea pip Dreams FC. The Insight, 20 CSO sue government over Atiwa Forest bauxite mining. TUSAG warns of resumption of strike action. Daily Guide, Siemens Great Co-sign $250 million. And yeah, no answer na. Daily Graphic is to say euros. Okay. And see, graphics say euros and a guidance so say dollars per deal. NAM1 fires warning shot. President endorses 4 more for Nana. EC Advisory Committee urges calm over voters register. Daily Dispatch. NPA's electronic tracking of BVRs and cargo takes off. And then quest for $2 billion Chinese loan. Government sued for using bauxite at Atiwa Forest as mortgage. The New Crusading Guide. Remain calm. EC Eminent Committee urges parties amidst new register. Brohaha. NLA balls in danger of contempt at NLC over delayed taxes. And then Bantama MP Honorable Daniel Ochema Boaje supports police with motorbikes to fight crime. Daily Statesman, 250 million euros boost for energy sector. German compact to upgrade and expand transmission infrastructure. Government to be sued over mining at Atiwa Forest. Martin Kpebu leads battle. And then 30-year Lotto war ends with agreement between NLA and private operators. TUC applauds government for revamping Ghana's railway system. Showbiz, Kwabinet's favorite newspaper, on Thursdays. Music industry unfair to married women, says Lusaka. Stop using our songs without permission. Daughters of Glorious Jesus. I say, oh, sister, daughters, mama, for you to be an idea. Moody one, the only one, the copyright, intellectual property, and the mudika. But ye tutu ya munyum, ye tuaya and Kenya, papa. Kwabina say. Senye kwanya wo hwe yanka no pay me mani hu baako wo bo besia na obode soprano baritone just okra wo mo bibia no baritone enya no ani bass no aha ye wo tenor wo baritone ne wo bass bo baritone no baritone no ni nuane tenor okay bo baritone no so what I say boni enwe okay boni me kasa na me kan kwa baritone ah no he unye serious o ka say we dey agro ha my voice in a baritone voice. You understand? Understand what? Understand what? Why music? Why music? Who there wo? Why music? Me ko boy evangelist ewu amane. And I say why music? O me fa no o ma training no kwahwe ni wo timi mo baritone we say. My music. Kasa na make an baritone voice. So we music akabu oh kwabna ye baritone. So as I Mama ko Michael Akufo apoe mantem na mikodi komo we mra evise no so na num ho ne yete ye say abrewa mampani bemfie aduoson ne akire ene wo se ne nana say akwala no wotia no a wontia wo se na so na adin o abrewa fa blade twitwa ne baise ya ne nana esinsan no ye bisa Michael say akwa kosisen Michael Abaya akwaba ya buru na ohiri nyame adom me ho ye na won so
Ah, Nyametiase, Yaboko. Ye the Nyamiase. Also, body a baritone and now bought tenor. Me bought treble. Wow, she. Mudia, a member, Minimunami, dear. Will be a name the party, a wobble. Anyway, near the bot treble. Akolano nene na nana sem no akosi sei. Very well. Sabra me no e ka say. Asem no e di court ma e fine Abrowa no say ontua eye sika e ma court no na say we nya say sika na cheso be kotre aban kukumu bosome poli ensia na ma me Abrowa no kwani nya me 1200 a omode 23 no na wa sha ase etia e na abofra no so police any dogs and a charge for mokabo money social welfare no omotumi di abofra no akwaya sabia e ma impane some wo no e fatita no so no omotumi awo man se say ne ho eye na police for HSA so na de no eye no omo ni tidie ni arehemu e wa brewa ni mu say sabofra no ekọ ne nchen wo fio esan so ne net no e bia na bibi e tin nia oye no akwaye ne sa sensa nti and then omo nyanfa akwala no ma aberwa ne nkotre biem nti okọ dofsu ene social welfare nhihemu a omo bibi omo fa ne shelter so mbeti abofra na fi baby ote se ne bambo ho nsem enimu saa no mape baby de abofra na hye nti sabre no abofra no wa under shelter social welfare na dofsu na sraje na ape baby ama abofra na ote sabre ebi mu susuku a na abofra na ekono ne na ne ya odi nyamna asem a ye friend maame enese na kakoi ono na de abofra na ekohye saa suku ni mu na omo hye ye se na aye no ani aye saa ne ntino omo asesa abofra na suku ama no tebe ya oni abrewa ne ntemu kwan bewa na onya akwanya so bekoya abofra no bonya na se obekwa akoye ne bibia esen nia waye esan abofra no ne maame ben ha bebia na sebi mobro waba mobro waba na asem sei ato no nti sadam no ka sei no abofra no na pomodin eye na kofodua eye dofsu na say mantam no dofsu impenifo na social welfare for impenifo abomodin ape baby na hye na asem nyina no wabra ye ne chief superintendent of police maame Florence Ameni oye Eastern Regional dofsu penny education komono na de two menim say abofra ne de sabra me no ka say ne ho ye na obi be bisa say e ade e de ba asem ne siye e bia no wanya kwan anhwe dawro dano no sana na ye ka no no ni nyina no say abofra wanya mfihia du baako or class 2 oni na abrewa wanya mfihia eduoso miensa 73 years abrewa ni timu afutwen enete na abrewa ne chese abofra ni ota impenifone kan kaka oat wa yebs ho na eja o yare esichi ya di nti ese mani ndi esichire ena odi oat na esi so from anfaso na enjo na eja abrowa ontiti ndi ebreso so akodi oat na obisa se na oat no abofa no so ena me de esichire gu ma midi na abrowa say what adena yesa no se komode no ekomode no ejawo ama ne sika so nkotokoko ba to hwe oat na waye na ne kondo oat no ena wadi na brand bufu ye no se bra abra bo brand demo a say o blader say bi odi na moto mu e de ato baabi ena ofra bofa no say ombra ne nana ne koya no aso ne nsa enum no ne di kan e ne nsa nifa no na odi asu swan enum ni nyina no mienu na mogya de akole pram no wasan agibenkum no o se fa benkum no so bra na wa mana moama no no the blade ka enum nyina no ntine nsatia edu no so na yehwe o TV so no sa pepe na berwa no wa ya abofra no o ye ndesa na ye memre danti o mani siefie emma kwasiada duada abofra no ko school no na ne nsa no ntumi nsomu emfa nso pencil mu entro na chichafo ni bisan say di asem afọ mo hye ne nsa no nyina na ahohohu ni de asem afi omo san eje baako no hye ya no de baako no kra benkum ifie no mo so fabra na hye mo hye ya eno so yesu san ni nyina no no enye mo fabone aguro bi na wakodi na yonko mo fe ya so san o nsa mo sa
no so there be o ono ani nana na aye ne sa no say o nana na aye o sa o ye den na o che say o tu no akọfa di ntempa no asem na efie no mpeso mo ye ne mo aso enti ni class teacher ko bo head mistress amane na head mistress and ni class teacher no e de koma aside before say ni akoso we efie a e wo nsu kwa oni abrewa wanya mfihie do so ni nsa say no aye ne nana charge for anda so ntempa na omdama police for ekopea abrewa na etiri kwan a omuso ni mu abrewa no ko police station gitu musa an ona waye sa adwuma no wasunsu abofra ne nsa no ama nanka obeni yi kwampa nka obesensan na nimu kwampa ka hwama no na omuso na onim say ade we tiamra abran so ndu onim na omuso tiamra enti sabre a ye no kase aban nsa aka eno na omoma na remand omode ne to self ma de echi ye no omoma ne bail na ajaposi for esi som ho a obina kugina kofodu circuit court B wa bra ekọ asetra ema he ana maame mesi ade ekote na edwam ehọ ne shabre wan say ontu asika 1200 ema aban na so wenya obekotre aban kukum boso me pole ensia ehọ no masama abofra no eye medical for more hospital sabra me no e kase amema update no dosu together with Shraj and then social welfare pay shelter ama abofra o mutia abofra no baby o wono ekoye na amane bono esi o ma ya de na abofra no na wofo wen ne ma me ne papa abofra no na wofo de ya ne papa nya ye wo ne ntie se em se oni ho biem na ne ma me no so mobrowa oni bi asem na eja wo se ono ne maame awie nurse wa ba humegem wa ko nurse aba humegem no ni abofra bia oni nam na ase enti oni bi na abofra no ntumi ahwe no suku ni pencil ni pen ni book to nti o meta na ne nchen na eja okwadi ne pension pay a no de kakra aboa no na wa hye ne kakra ma no e na akoba se enti o mo hye so mo ja abofra ne ma ne maame na anhwa no we bi sabio ekudonto wanye ni papa bia ama wanso abofra ni mu amma no enti akoya asem bia chese ne kan ye kana enti afans na doctor for some mo hwese ombenya third party bia ebi obetumi aso abofra ni mu ante so ombenya obetumi ahwa abofra ni ye so ofi abusu ni mu so ofi hifa o mo beye convince so obetumi ahwa abofra ni ye anso obetumi da abofra na man senye sa bia obewa under shelter ko pempe omenya baby pa ediamano nti owabansem ya mo obofo we dey bebo social welfare for ni police so abaso se wo mo ayi na firi abrewa no enchen na wanya baby amano ye da ase pa abisafo enu abema Michael Akrofini etene kan no wawie sa na afi kwabna yentinsin krata ni mo na yen fa the Crusading Guide yemra page 3 of Crusading Guide. Remain calm. EC Eminent Committee urges parties and makes new register broha. The Electoral Commission's Eminent Advisory Committee has called for calm following the heated argument characterizing the election management body's plan to compile a new voters register ahead of the 2020 election. The committee has served notice to meet the Inter-Party Advisory Committee (IPAC) to iron out concerns raised over the new register. The Eminent Advisory Committee is chaired by a former commissioner of the Commission on Human Rights and Administrative Justice, Justice Iman Shott. Early on Wednesday, the EC held a meeting with the committee to justify the procurement of a new biometric voter management system, BVMs. The EC plans to abandon its current biometric verification system and procure a new one which has a facial recognition technology. The Commission also plans to compile a new voters register, but these plans are being opposed by a coalition of opposition political parties known as the Inter-Party Resistance Against New Voter Registration. Now, page 10 of the Crusading Guide, Bantama MP supports pleas with motorbikes to fight crime in his effort to beef up security in the Bantama constituency in the Ashanti region. The MP for the area, Honorable Daniel Ochemabwaji, has donated motorbikes to support the constituency in creating an enabling environment for the people. The gesture was in response to several calls made by residents of the constituency on growing insecurity, which some said they are unable
to embark on their daily businesses as a result of the activities of armed robbery and other criminal activities. Honorable Daniel Chimabuaji, MP for Bantama constituency, out of his command fund procured 15 motorbikes to resource the watchdog committees and the police for effective patrols within the constituency with the aim of reducing criminal activities. Wadi busia yesha se dia na yede crusading guide de yesha se na kasafa etoso miensa no na obo amane se election commission wo mo eminent advisory committee no wo mo esrese we de adwebrɛw akoma entoyam obia ensi abotre nyina ejina esa voter register ene enho direct a ekoso wo omamum metim ho ase dia sori bebre kwabna me dia minim se obetemase enti temase na minkodi nkomo we mra sese a yenu abema kwabna nto wa homa ne so yese wo pani a wono da radio ton ano a ewo Southton mensim wo no posi ache no se edi asemwa kwabna mache oba hima ya krama ba kope na hima beje oso obehwe no apa sese bia bia bremi apa sese bia bremi na wuntumi fa no mo mehema sa o nko ade doctor obedi hu djuma ama doctor wa bo mehema nyo no wa bo mehema wonu wasi mehema ti brema sese bia na maintenance na ho ye de na hima nya me ehu ye mbo yekusun kakranka kwabra de ya tie ni se yese wopani a woda radio ton ano posi ache no edi asemwa yo nana hima sege wedi kan aboho amane no an eye opanyin pa woda radio ton a eye frequency ni 92.1 FM ano a ni nyina no e wo Southton eye ogred bonyanfo a di e best way doto enu adie mambo adwumefo aso de page ni nyina ene sei eye radio station Debia wakotna so a ensema wode ka no emfa ekwan mu enam so ema eye Southton mensimu so eye bambo edweko no ebo no kokobia efata se somo edebo no ema mensim commission pokura so edimu akotini nyina no na wabubu enia asina so a tete wanfa etema mo ekan pokura wanfa bia nya adwuma enam so ema wokan ya ma enu ampokura de di okokan yimpokura ni say eye sa Western Togoland ho ensensem no eye Framantem commission ogred monyanfo Dr. Archibald Lecha na chete ono esoso omo ase wo mrekwa na NPP ewo opposition chete omo an di mu akotiri ye bibia na sesi akoba se NPP aba tuni aba aban no na akoba se eye owura Lecha o tata eye sa Western Togoland foi ama eno so wochichi obugum eni on the otiasia enyeyi a kete eye nanu adwada ne die oba hema na suodi en sekachire program mo ye na no pani na almost 30 minutes program ni na die eye already nyanfo edima Framantem owura Dr. Archibald Lecha ne kete obudi eti ni susi a na ono so said one someone yam panche amadaboni enfinim party BNI for National Security Force so itimi echo radio station wa omo akwakwati eye opanyin power that one among say die or a police for and them intimi police customer for eye owura prince corporal prince any leading komo chemu a asam no enu anomachi ntino omo eguso mo eye mu ehwehwemo fikofiko nemum say dia radio station bi ebe promote that Western Togoland and also between aka ho nsemama and site enkofo de omo ensoso ne ensoso etina na kama say eye opanyin power that radio ton anidie wo body timu pote said your tibia no obeye ama Framantem so etini ato ho so mo ka Western Togoland no anything no so akwakote no enti say dia sam no apolisipo ensema mo eyi mo hwenu a eye UTV centreni NCOW mo hankwade meko so adi ke de be pibia no ye de be UTV asefo amobi asoso ehunu de konti eye radio ton opanyin power that one ano eye owura best way zoto empempring bambo edmefo achi no mrekwa na no akwakoyi nika Bambo for no ehoposi na webusa won so emunsem amaye enti dachi bia ebeba be pesa updating why yo oba hima because we di hu eduma se de be bia na sa radio station here e wo soga kope ankasa na ewo
and then frequency the be to examine what kind here. No cost to avoid paying a police for said the DP Indian, the debate UTB for movie as who as some air for so a work for a mountain. Mo kwabena ebedase papa nti from kwabena to kwabena yenkwe yo ma ye to so dia se de busuane ma no eguso no Crusading Guide na ye de eto so no che se EC wo mo Eminent Advisory Committee no almost che se adwebre abotremu a no mo kan e de a kire amayiko ahodo ni na se obi anka na koma enfa to niyam voter register ene eho ensem a kese adane eye nchi wa show no wo mo esrese obi anto no boase na empanisi ho enkunya committee no e de notice e de akoma IPAC se wo se wutimi ehwem na so consensus ahodo a amayiko ahodo ni bi erezi nya wutimi hwe na wutimi etu ho anamo no na Eminent Advisory Committee no opening just me short and I would no which mus nano da ukwada kra no isifo eno musu ehia ye di nchechemu di emaomo say procurement di efa a biometric voter management system no nchechemu di eche ye no echi no na ewo samayikwa wudo nyina no omo ehia se de be ya omo nyina betimi enya omo ho entiase se nya register foforo se nya foforo nyina no betimi atiase na di asundwe enso di aba na katafa etoso edu e wokrata ye muso no na wo chese bantima mrahye bedwani eyunya for Daniel Ochem Aboaje ono so chese bombo mu de enya de odi ebedi agwo kra eniti ukọ eye ne mpesua na eso a sese de omanfo ti ayeye motorbike bi dunum na nsa aka wode ebo eye mpesua no so se de be ya ebetimi aboa na ebema eye asundwe eso akoso empotemo na wo chese nani abrepa se be nipa bonefo no wonti atese ewo eye empesane so enti wode ekoboa se omanfo no ebenya eye ahoto obambo mu ensemu en so kratai de ehonsem so de aba ene anopei oba ya kratafa etoso enkuno Crusading Guide mu na obo amanie se mapeni abedechi Dr. Mahmoud Baumia de atudwa se ebre bia Ghana ni ewo mu enkofo eye smogre de efa eye fango hono sese de eto atwa isanse enoda omanpeni abedi enye adikuma wode atudwa wo chese digital command and control center for bulk road vehicle no is wadano ediwe no electronic cargo tracking system ebe boasa de be ya NPA4 ebe so no wode aye adwuma na be boa na fango ahodo ankofo smogre de efamu nyina no eto ebetimi atwa oba Asante Montem so na omanfo ni bi anu demo masem nyina ene sem enam se udo Asante Montem a wo mo hyeda enni eye lorry station ahodo se bi wo do ma hade ye pake wo ho edilodu efankofo ediko mo mi ahodo wo mo eko ba bi wo na so bi wo a wo mo eni bi agina so ama hyenkafo ni bi wo ho do mo a ebu o magasa epe no eda wo mo eje wo eye Asante Montem ento mo so anu edem se penifo a wo mo ewo Asante Montem ehu mo bo sanse hyentiade ne bo no eya yedin dodo wo Asante Montem so Crusading Guide ehosem the aba ene anopei wa Yanfa Daily Graphic na yenshare front page. We're working hard against terrorism, President assures nation. President Nana Danko Akufo-Addo has assured Ghanaians that the security agencies are working hard to keep terrorists out of the country, especially from attacking churches. He has therefore called for cooperation between the church and the state in the sharing of information to help prevent terrorist acts in Ghana. The president gave the assurance when the leadership of the Christian Council of Ghana, CCG, paid a courtesy call on him at the Jubilee House in Accra last Tuesday. He said Ghana was doing its best to keep the terrorist menace behind its walls. Front page in Titieno, nothing page 16. Yet also the graphic na the etoso na any one of us watcha omanpani foni e di abetua and afi so nyame asofo bibire sumfoni enso e da hase nom na Ghana omanpani na adudankwa e di atu edwa a woka e di ache Ghana fo nyina se obi anka na koma enfa ento di gem na terrorist fo a e ka me ayese to da we e ka hwe ombeto hye Ghana so ombeto hye so ni nyina no
obi ada wona aban ani abre pa ya hye so nyina no wo hwese obetimi ayadwuma sisa no mane nyina ekwan eno ti waka de achomafo titiw ni sori se modie moda mo na ewum se wo se obi ada no so bombo mu nsem de ne so no aban na mu ntuo bi obetu de abose de be ya ebema oman mu adwobia no ono so ebeye Wapeni edi ensemwe etu Jawabra Christian Council of Ghana womoso ekọ wapeni ena so ewo Jubilee House a ejina so wapeni edi sa ensemwe etu edwane no chese obakofo ne nsa enso otwidampo eni ekatanti wabra aban etu anamono na ehu be yin se ankran de sori ahodo nyamso fe kwa ahodo nyina no obi aso be na fam de edi atai eye aban enso echi ya Yemra page 16 of Daily Graphic Great Coke signs 250 million euros pact to retool grid. The country has secured 250 million euros to retool its entire electricity grid. The project will also cover the expansion of the system to prepare it for possible power evacuation to neighboring countries. The Ghana Grid Company Limited, GridCo, which will implement the project, signed a memorandum of understanding MOU to that effect with Siemens Company of Ghana last Tuesday for the commencement of the project. It is being financed from the 1 billion euros German Compact for Africa. The CEO of GridCo, Jonathan Amwakoba, initialed the MOU for Ghana, while the CEO of Siemens Southern and West Africa, Mengsaban Dalomo, signed for her company. Yet also a graphic makatafa etosu edu ensia na watches Ghana Grid Company Limited womoso any Siemens for asinsan eyekrata asise die womo eka edi abomoni ya adwuma ni nyina no eye ujahode ho sebia eno na watches 250 million euros na ja womo edi behemu natimi aboa na ujahode dwumadi ne ebetu eye empon na Ghana openi Jonathan Amwakoba ono na epanipa Edma Grid kono na osan ye ma eye okọ Siemens for no so omoso afema eno so oba penny Saban Dalomo ono so ejinemo esan ye de eboy na we na watches we no na esha se 1 billion German Compact for African euros no eno emu fakakra ensusu enia yensa etimi akabeboa amagriko ni Siemens for betimi ayadwuma na kania ho nsem ensusu ebegirane na so and so graphic de aba ene anope ya Kwabra, where we? Obaba. Where we dia any fa briefing ne wo showbiz na fi yen sorry so. Jo, wada Roma any me fa. Oba na hu na one story no Daily Guide no. Last week you say one shot them microphone call demonstration. So this one fire. Who said the PR no cast na am fire hwe. Okay. But police force na kan ni na de wo bia kan. Is the one na o kan kure no. Say no dear. Obi abeka ne famu dear na no kure no so be ho. Yeah. Their side, his side, and the truth. Na am fire. A police force na fire. Okay. What? Enti enhwehwemu na the truth no. So ebeba. Oba na arosem ba ko bi asi e wotema. Ni nyina ene se udru eyetema. Ya wo che se omo hyase na omo ye street light e wo ho. Na omo hyase bia na akronfo abetutu. Emu no wani nyina edeko ena tima me ya na eso de obesa ye bio eti adwuma no kwam so ma ye be 60% ekwa animu na akrofo na sa ba bio asa betutu no wani nyina asa adeko ese community 5 important mo street light do 60% no o ma sa be wi ese kopa bi wom oba ya na sika o mu keka enu nti na ya na de sisi unim se Madina de action na ma me no wan on hwe omo so MC no oh almost so on so oh can I dey about drive like so I'm say Saturday is Sunday ya kwem me fa ho enkania no say tia ne tie ade o drive should like this what tema motorway ya afa na joda ho de me fa na I go try ka sen kama mahwefo ne wo mo ye o ma se dia ate o de gesi ekutwaba enya kura motorway so kan ya ni so sesi anu kwabena em se emfa obia ho se nkane an beba na emma efise yekoye Madina ehodie yekoye ni be se November na December ebe pem sabri
obia enfo obia ho na ufi Legon ho so ba wutra ufi Madina side wo no na wudru Shiashi enkwanta ne so wo be branch area University of Ghana Oponglo Junction good Oponglo Junction en ho so eba enkania ne nya adwuma ba besi yi more no anase village enkwanta ne so na afi na nkania na hyase ya esi aso ye huna no ye enya adwuma na traffic no kra de ye nenka mi was say pay for street light oh ye nenka maybe wa red no be so afa edru green ne de obe na nyina adum kra ti hu se hafo na gina no wa calculate no hu ti se de niema ye tro kan bisa no ase emfo obi a no obi se senti MC for no mo ho mo ye den I de yam se tema motor way orebe ho ensum kabisi ade street light so keke yetibi fabisi kwanso ema ekwanso nyo ekwanhyesi dia adum ananya adwuma na obi bekwa akohwa aye no ya tema motor way kwa de bi sisi so ba bi wo ho e bi sisi wo ekwanhyesi apenifo be fa entourage ise yekohwe omo nya kan kwanhyesi never again then it will happen again itema me de na so won pini ema sade ne nkoso ito be ye ito mu wia no oye ena me ya adwuma ne be 60% na yes a copper no e hye sa de na nti akromfo ne yes ano ye ntimi nsesa no won ye nya alternative the fufu oba ya na numu ogimpa kwan no so uzo mu ye street light kama pa na efe o wana juro so nkofo no so nya adaji ye operation ni na kama o se o ma ye ni solar o we back na so mu yi bia ntimi nim say you say be am use tactics for because why can na awia awu say bio no 60% no masa be wia say ECG for na kra na ye de ye wo mu ti achi no wo mo aye enhihye bia obetimi ayusu alternative no hwe ni mu ma wo wutimi nwia uwia fa so bia ma so me de efi mempo no ba me fie no akromfo betwa enti nkane anu me nko ame ho na enso achebe fie me no obi domfo no se ya wo mo atwa wade no say na kwa umu ye wana so na egwa bonte because sabre bi se bi adum so na aka me na nko a wo hye nipa dodo mo adum so aka wo oba na masem sere se akromfo no so mo ba o mo dress say engineers no mo teta say we are come to fix problem ni na kama ho eti bi anadwo kwa wo kwa say engineer for year adwuma wa dwen ma so but the ECG for na chema me ni say me gam na mkoto ade ne be so san ko me fie ho enti omo ye ni say mento de sa akopa ne bi wo mu no endi akromfo no de wo mo ko nane no a wo mutumi nya sika wo mu no ma mento enu bi mti omo che me fofra wo mo nansanu no wo mo yusu a wo mo meto ye ne efi ho no ye ntwae enti temameyo wo hu ECG for no wo mo be kire no de beboa no enti no dia konfo no mo ba wo mu nya bibi papa bi amfim oba ya project 60% mo sa ma na be do 0% omo wiye bibia oba ya boy ho aboro na mo ti obi na yeye talking about Madina business briefing say Ora Derek Tata Anku ono na okọ eyetema waste management no opanyi na da no che say oba ya go tamu ene sa eyesiwe system no se betimi ai niye e water matemafo ho atomo de omu hia sika $60 million $60 million so me dey isa project ni nyina let me aboa amatema sewage problem no and so every honum na so buy basically na no pay the show be quick one Obama ne say Louis Cam say we oba ware for ana say o family ana enyum to adwuma na emwa say onu ko dey fear responsibilities say onu ko o say bi wa producers ni bi honum a omo che say wako wawie ada wawo one na ode wo ye I don't know na ase ye frau kika ho who say we single yeah where are you come let's go on set you know your production fast let's go quick that's why we no about have na we no for atu akoda ye no mu ko je permission aba enti o mu consider wo mu kakra akra bi wo ho a ye say odi nkuto sra de kakra o twitwi na see obeda eso ya asem no obu wani chie di famu eso to obu ase na bibia ye kama we nyina ye no makabo mu a wonya managing obi a aware ni ade na afena kuru be frɛ anadu ye production ye ho studio ye record no the so mu no ya we no you will disturb the production it's an amount for be hu no but Louis Kaso che say e ba sa e unfair mum bie mu
ento ho na wa afo no bia emra you know so motivation because say wa na wa worry and enya sa omo so omo beto nyum no bebre so afi omo mpese omo be make family last night be so complain say omo ma wo no so ebu omo ne na afam koko wi about time be dia bendro sa awachi nsem ana awachi nsem be dia bendro trafie be dia ben kwan sa be duru edukoje studio record a na wa say bibia ni ansafo ache say omo wachi gasa fachi yo na mankata o say mi kan cho say mi aboy you na pia wadaro ma oi wadon di oti ye ni udi me ye che o kwagwe ka fofo no mo say akwa ababa me na ye nua ka fofo no mo say Africa o say itumi tina se ne hu say continent bi aye ne de ti ni kwan say